bidasubirwaho M23 umujyi wa Pinga imaze kubibikaho. Ni imirwano itoroshye cyane ikomeje kugenda ibera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje kugenda habera itsibaniro ry'imirwano itoroshye cyane ikomeye cyane rero ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23. Ni urugamba rutoroshye cyane aho kuri uyu munsi habayeho operation nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, aho rero umutwe twaje intwaro wa M23 wigaruriye umujyi wa Pinga. Kugeza rero ubu ngubu turi kumwe n'imboni yacu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero yadukurikiraniye byinshi bikubiye mu byagaragariye ku mirongo y'imbere ku rugamba, uburyo rero situation zose zagenze agiye kubitubwira uko biri uko byose. Reka rero mwakire, yitwa Bwana Aimable, ikaze mu makuru. Yego muraho neza bwana munyamakuru. Muraho neza. Tuguha rero ikaze makuru agezweho kuri uyu mugoroba ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024. Rero hari amakuru menshi cyane dufitiye, tubwire mu ncamake tuze kugaruka nyuma rero tubaramburira muri rusange uburyo situation zose zihagaze muri rusange. Umunyamakuru najya mumenyeshe yuko bidasubirwaho intare za Sarambwe zimaze kwibikaho umujyi wa Pinga. Yego. Ndaza kubabwira ese matekwa zahafatiwe ni zingahe, intwaro zahafatiwe ni zingahe, turaza kwikoza mu bice bitandukanye iki gisirikare cyahungiyemo, ndetse tubabwire uburyo M23 ikomeje gukora operation n'ubundi zo gukomeza kwinjira no mu bindi bice bitandukanye bigize Warikare. Yego. Bikoze isake mubwira igitero karundura kiburijwemo n'umutwe M23, aho bari bakigabyeho igitero karundura mu misozi ya hano Mushaki. Yego. Aha ndakubwira se abakiburijemo bari baturutse he, abari bagabye igitero hano Mushaki bari baturutse he. Twikoze igoma. Yego. Ubwicanyi bukomeje kwiyongera nyuma y'uko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abakomozwaho bakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda babibasira bavuga yuko ngo ari bakomeje kugira uruhare intasi z'umutwe M23 gukomeza kwinjira muri umujyi wa Goma. Yego. Bwana Aimable rero dukubise tubangura amakuru ni menshi tubifitiye, aha reka tuhite twinjira neza amakuru neza y'ingenzi, aho rero muri Warikare muri Pinga uyu mujyi waje gufatwa. Tuganiriza muri rusange tubwire uburyo situation yagenze yafashwe gute muri rusange uyu mutwa M23 wigaragaje ku mirongo imbere ku rugamba ko ushoboye cyane kandi ari intakumirwa. Ngo bwana munyamakuru ngira ngo ndahera kuri operation ya Karembe uzamutse muri no muhanda n'ubundi uzamuka bitonze bari mu minzenzo cy'Iburayi ugana Pinga. Yego. Uruno rugamba rwatangiye M23 irwana nuko igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC cyari giherereye muri biriya bice byegereye Karembe ndetse n'Karembe muri rusange bigana hariya igashuga ndetse na Mweso, aho ngaho ni muri Masisi urabyumva. Ubwango impamvu M23 yafashe umwanzuro wo kurwanira muri bino bice ndetse igazaterwa n'uburakari bukomeye bwo gushaka kurwana n'ubundi satira mu mujyi wa Pinga. Yego. Ni ibice cyangwa se ibi ni ibice bigizwe n'indiri y'aba FDLR b'abagizi ba nabi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo harimo abazirano ndetse n'abarundi. M23 byatangiye iburizamo ibitero bikomeye byaturukaga Karembe bimanuka kandi gashuga berekeza Imweso ndetse ahitwa Kaciro ndetse n'ahitwa Gicanga. Yego. Muri ya misozi ya Kirundo. M23 yavuga iti rero mu gihe dukomeje kuba twagabwaho ibitero n'abasirikare b'Igisirikare cya Kongo FARDC baturutse ari Karembe. Yego. Dushobora kuzisanga n'ubundi Masisi nayo badukuyemo bitewe n'uko biriya bice by'Imarima n'Ibitonji ariho hantu hagaragara yuko ari strategique kuba hakoreshwa imbunda ziritereye ndetse n'izi ndege za Sukhoi na Kajugujugu. M23 ifata umwanzuro wo kwerekeza Karembe. Yego. Urugamba rw'Ikarembe M23 rurwana irarutsinda apira benshi agatandatu barahabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC intwaro nyinshi zirafatwa. Uyu muhanda rero wa Karembe n'ubundi uzamuka bitonje Marimo n'Inzenze ndetse na Burayi. Yego. Hakomeza kubera operation zidasanzwe mu minsi iri imbere ngira ngo operation uko zigenda ziba ni nabwo budasa bwacu tuzirahereje ko ziba zagenda. Turi rwanda bitonji izamuka no muhanda w'Imarimo
operasiyo noneho karundura yabaye ku munsi w'ejo 23 iri guhangana n'icyitwa Special Force y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, icyitwa Wagner Group y'Abarusiya, icyitwa abasirikare bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo b'Abargentine Colombia yitwa Blackwater. Yego. Hano munyamakuru nagira ngo umenyeshe yuko iyi operasiyo nabwiwe neza n'abasirikare babarizwa mu cyama cya M23. Bambwiye bati ndakurahiye iyi operasiyo nta n'ubwo izadufata n'amasaha 2 cyangwa isaha imwe twebwe tutarava hano mu Minzenze tutahirukanye hano wa FDLR. Bwana munyamakuru, ino operasiyo ya Minzenze ejo haguye abasirikare benshi barenga 100 b'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ibisharu byinshi cyane birafatwa, icyitwa Matekwa nyinshi Minzenze ivamo, ariko uyu munsi noneho operasiyo yabaye mu masaha mu gitondo, iri operasiyo yo kurwanira ahantu hitwa Peti. Aha rero Peti niho hantu bwabereye urudaca, kuko igisirikare cya Kongo FARDC cyahagararaga hariya mu bice ahayazwe ku izina rya Burayi. Yego. Igasheringa ku mutwe wa 23 mu bice by'Ipeti, ariko 23 ikagerageza gusa niyo advance isubira inyuma igahagarara hariya Marimo. Ahubwo yari Marimo ikagira gutya nayo ikohereza sharing n'urugamba rwatangiye mu masaha y'urukerera, hari icyitwa sharing, ariko rwagendaga rwiyongera igisirikare cya Kongo FARDC gicika intege gitangiye kohereza bya bitambo byabo ngo naba wazarendo. Yego. Abiswe ngo ni ibitambo by'urugamba ku gisirikare cya Kongo FARDC. Bwana munyamakuru nagira ngo ubwize kuri operasiyo nta nubwo yasabye minota igera kuri 39 cyangwa mu 23 ibe yinjiye mu mujyi wa Pinga, kuko urugamba rubuze aho rwari ruzingiye, kuko ni naho hari hateretse ibigoda bya muzinga bya sheringaga ku mutwe mu bice bya Minzenze. Yego. Mu 23 rero icyadvance bonye kwicurwa igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ikigera Burayi, n'ubundi urumva Burayi yavuyemo, imbere hasigaye umujyi wa Pinga. Abari bari hagati mu mujyi wa Pinga igisirikare cya Kongo FARDC bari batangiye guhungisha intwaro bazerekeza n'ubundi mu bice bya Warikare hari azafatuwa. Ibindi babyerekeza mu bice bya Rusamambo, ibindi babijyana hitwa Bukumbirwa. Yego. Intera ndende hafi ibirometero bigera kuri 4 cyangwa 5. Nuko mu 23 yabaye kimara gufata Burayi, abawazarendo abasirikare b'Abarundi baravuga bati yanga bikunda hano hantu turahava. Yego. Nibwo umwana yise mwabwa na bamwe mu basirikare barizwa mu mutwe mu vetro barandira ati umujyi wa Pinga turawufashe bitadufashe n'isaha 36 yonyine. Niyo yasabwe kugira ngo umutwe mu vetro ubufashe umujyi wa Pinga, kandi ibi ni ibintu byamaze no kuba abaturage bari batuye mu mujyi wa Pinga wabarizwagamo aba FDLR benshi, abawazarendo benshi bapatiwemo. No kuvuga ngo iyi ni operasiyo yaje gusaba intare zasarambwe iminota n'ubundi itari myinshi nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho bwana munyamakuru. Yego. Iyo operasiyo kandi iza gusiga intare zasarambwe zikoze akazi n'ubundi ko kwinjira muri n'umujyi wa Pinga, kuko n'ubundi intare zasarambwe zikimara kwinjira ahitwa Peti ndetse n'ahitwa Burayi. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC imitwaro abasirikare bose bari muri uno mujyi bahise bawuhunga, kandi biza no kuba cyane aho abaturage bakiranye impundu n'umutwe. Yego. Bawuririmbira rwose bawubyina bavuga bati intare zasarambwe muragahoraho, intare zasarambwe murakaramba. Bijyanye no kuba kandi igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC bakimara kugikura muri bino bice hano muri no mujyi wa Pinga, abasirikare bose hafi ya bose bahungiye muri bino bice by'Warikare hano Fatuwa ndetse n'ahitwa Rusamambo. Yego. Ibi ndakubwiza kuri yuko byakozwe n'intare zasarambwe n'isomo ridasanzwe, kandi ni isomo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC yakibanyuriza rikomeye, kuko bari kwibaza bati ese noneho hano hantu ko ariho twari twakoze igikuta gikomeye cyo gukoresha babaye FDLR twakomeje kubeshya yuko tugiye kuba duca ku butaka bwacu. Yego. Biraza kugenda bite, urabona yuko rero urugamba rutoroshye n'ubundi, kandi 23 yambariye urugamba iravuga iti icyitwa Warikare cyose turashaka kugikuramo n'ubundi tugaca impaka ku butegetsi bwa Kisekedi Shilombo n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa batandukanye. Umuntu ashobora kwita yibaza ese abaturage bo muri Pinga bari babayeho bate nyuma mbere y'uko ibi byose biba, ni gute bari babayeho dusangiza muri rusange? Nubwo ukuntu abaturage bari babayeho muri rusange, abaturage bo mu mujyi wa Pinga akenshi
ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'abari hano Pinga mu bice bya Rusengo n'ubundi ya 23 yakomeje kugenda irwana kuko n'ubundi 23 uburyo iteguramo operasiyo yego iganza mu bice n'ubundi yumvamo ubugizi bwa nabi cyangwa se ibice birimo aba FDLR n'ubundi kuri ya operasiyo yitwa double operation, operasiyo yo guhangana n'igisirikare cya Congo FARDC banahangana n'icyitwa FDLR nyirizina. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma n'ubundi 23 yogoga Walikare Bugiti Walikare niyo isigaye ari indiri y'aba FDLR yego atugire gutya tuyikoremo muri Pinga. Umujyi wa Pinga cyane cyane ni umujyi wacururizwagamo bimwe mu bikoresho, amakara ndetse n'ibindi bitandukanye byakurwaga mu mashyamba aba FDLR babaga bavuye yego ukabijyana muri uno mujyi wa Pinga kuko ni umujyi n'ubundi uhuriramo n'abaturage benshi batandukanye kandi bakora ibikorwa n'ubundi bitandukanye by'ubucuruzi n'ibindi n'ubundi akamaro ikiremwa muntu. Hano yuko rero mpamvu ya 23 abaturage rwose bayishimiye bavugaga bati aba FDLR batwigira gutya bakadutera mu majoro abawazarendo ndetse n'abandi mu basirikare ba FARDC rwose intare zatarambwe ziragahoraho, intare zatarambwe rwose zirakaramba. Urabona yuko yaba ari umukecuru, umusaza, umusore, inkumi n'umwana mutoya aravuga yuko rwose iki gitero 23 kuri hano hantu ari igitero kitazibagirana cyane abaturage batuye hano Ipinga ndetse na Walikare muri rusange. Yego ngaye nguko rero twite tunyarukira muri Sake. Igitero cyagabwe kuri uyu munsi muri Mushaki ho byagenze bite? Ngo Mushaki rero igisirikare cya Repubulika Congo FARDC cyagerageje kugaba ibitero ku mutwe wa 23 n'ubundi nyuma y'uko iki gisirikare cya Congo FARDC kimeje kubaka urukuta muri bino bice by'Imoka ndetse na Kinigi. Yego rero igisirikare cy'uno mutwe w'intare zasarambwe kiravuga kiti reka tubareke bakomeze birunde muri bino bice bya Bugembwe n'ahari Kimoka na Kinigi. Yego ngo gahunda bafite niyo gufungura umuhanda Sake Kishanga. Cyabona ni nyuma y'uko 23 ishize poste nyinshi muri biriya bice byegereye Kishanga ari ku musozi wa Rucinga, ku musozi wegereye Kirebirwe n'ahari Akagusa. Turabona yuko ino misozi yose n'ubundi yitegeye aho igisirikare cya Repubulika Congo FARDC gishaka gusa naho gikora inzira yo kuba bakwataka umutwaye mu Petruha. Yego ahangaha reka tube tubiretseho gatoya kuri uwo muhanda wa Sake Kishanga twigarukire hano Mushaki ariko byose n'ubundi bifitanye isano. yego igisirikare cya Repubulika Congo FARDC cyagabye igitero karundura kuri uno mutwe mu Petruha kuri uno musozi wa Mushaki bafite gahunda yo kuwusubiza inyuma nibuza barebe yuko force z'umutwe wa 23 zavaga kuri uno musozi wahitwa Kindutsi n'ahitwa Imatanda ndetse no hejuru Nyakajanga aba basirikare mu Petruha bakaboreza Mushaki kujya n'ubundi gufasha benshi mu basirikare bari mu Petruha bari mu bice byegereye Mushaki by'umwihariko n'ahariya Ibitumbara. yego Ibi rero byaje kuba igisirikare cya Congo FARDC cyavuze kiti reka twiyemeze noneho dutangatange uno mutwe tugabeho ibitero dukozi hano Kobokobo tuzamuke uno muhanda uhuza Kobokobo ndetse na Mushaki werekeza no cyerekezo Kigali Matanda. Ariko ndakubwiza kuri ko mu Petruha rwose intari ishotoye nayo rwose nitinya kukwereka ko wibeshe. yego yaje kuba iki gitero ndetse kije no kugamo abasirikare barenga 29 cya Congo FARDC by'umwihariko abana barurwa rwose abasirikare bagera kuri 26 igisirikare cya Congo FARDC babanyuze. yego ikintu navuga yuko kidasanzwe kuko byaje no kuba 23 byateye uburakari bukomeye biza no gutuma 23 yongera abasirikare benshi kuri uno musozi ndetse n'ahitwa mu misozi itandukanye yegereye n'umujyi wa Sake hafi n'imisozi nka muremure. 23 yegereje abasirikare benshi kuko iravuga iti mu gihe twongeye kugabwaho igitero karundura natwe tuzabagabaho igitero ndetse tunirwaneho turebe yuko dushaka no kuba twabatangatanga abaturutse hariya Ibitumbara abandi bagaturuka Mushaki natwe tubatangatange babure aho birukanyira. Gahunda yo gufata n'ubundi nta kintu kizaba gisigaye uretse kwirukanyira mu bice bigana mu cyerekezo n'ubu kigana muri Goma. yego
ko naho tuzabasanga. Urabona yuko situwasiyo ni uko ihagaze mu bice by'Isake. Igisirikare cya Congo FARDC gufungura umuhanda Sake Kishanga byarakinaniye, birabacanga bagategura operasiyo zimwe na zimwe zo gukoresha sharing zo kugaba ibitero ku mutwe 23. Ukabona sharing ntacyo zitanga, ahubwo ziratuma 23 irakara ikagira gutya ikihagararaho nyine nayo ikabakubita ababaza. Urabona yuko urugamba ni rworoshye ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo n'ubundi bari kubarizwa hano ku butaka bwa Congo bakomeze guhangana n'umutwe wa M23. ngira ngo mu makuru twari dufite nuko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyari kimaze igihe kiri mu myitozo. Ese ibingibi nubwo bakoze imyitozo kugeza amagingo anga byagiye bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ko bari gutsindwa ku nshuro nyinshi, ngira ngo amakuru yavugaga ko ari SADC iri guha imyitozo iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Magingo anga yasi iyo myitozo yo yabigikomeje cyangwa hari ukuntu bacitse intege? Anuva imyitozo yo bwana munyamakuru yo ntishobora guhagarara na gatoya. Yego, turabona yuko SADC rwose kuri ubu butatu imeze nkaho yaje no kwitangira imyitozo kuko ku rugamba turabona yuko nta n'ubushobozi ifite bwo kuba yahangara M23 uretse wenda kuba bano batanzaniya bashobora guhagarara kuri bino imbunda byabo bya sapasapa tuzi no kuva kera baherekera bakoresha bagasheringa, abandi bagahagarara kuri imbunda biremeye bya Travis bakagerageza gusheringa. Ariko ndakubwiza ukuri kugira ngo umusirikare ubarizwa muri SADC aba ari umutanzaniya byaba ari mu Malawi cyangwa se wo muri Afurika y'Epfo agire gutya yemere kwa divansa yegeraho umutwe 23 uri byaba ari mu bice by'amashyamba cyangwa ibice bitarimo amashyamba, ni ibintu biba bitoroshye ukurikije uburyo M23 nayo ibivuga iti natwe gahunda dufite tuko pamoja kandi gahunda dufite no n'abashaka ko duhangana. Urabona yuko ibintu bitoroshye n'ubundi ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo, kandi by'umwihariko SADC aho ikomeje gutanga imyitozo. Ariko urareba rezilita zigaruka nyuma yo gutanga imyitozo ugasanga nazo ureba mu bice by'Amasisi, ukareba mu bice bya Rutshuru, Rubero ndetse no mu misozi ya hano Butembo naho hakomeje kudiployinga abasirikare benshi ngo barebe ko bagaba ibitero kuri M23 hariya mu bice by'Urubero. Ukabona yuko byanga gukunda n'ubundi M23 yamaze gutsinda iki gisirikare cya Congo FARDC kwita ngo igitego cy'umutwe bitewe n'uko ibintu bya mu buryo bwa kinyamwuga kandi bikarangira n'ubundi bigezeho ku rwego ruri hejuru. Yego, ngira ngo muri Goma tugarutseyo ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugenda biharangwa umunsi ku wundi, ari nako kandi abaturage bakomeje kugenda bijurutira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo bukomeje kugenda burebera ibyo byose bikomeje kugenda biba ku baturage bakomeje kugenda bahohoterwa. Kenshi byagiye bigaragara muri teritwari ya Nyiragongo, bavuga ko Wazarendo ikomeje kugenda ihohotera abaturage batuye muri ibyo bice. Kugeza ubu ngubu situation ihagaze ite ku baturage bakomeje kugenda bahohoterwa kugeza na n'ubu? Ese nta kirimo kirakorwa kugira ngo ibyo byose bibashe guhagarara, dore ko kenshi byagiye bigaragara ko aba baturage bakomeje kugenda babasaba nabo ubufasha umutwe wa M23 ko waza ukabatabara? Ese ibi byo biragana he kugeza amagingo angaya? Tubwire situation y'uburyo ihagaze. Nuko situation ukuntu ihagaze mu mujyi wa Goma nta kindi kintu kugaragara. Yego, bigaragara nuko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, inzego z'umutekano yaba ari abapolisi z'ubutasi ya Nili ndetse na Demiyape, urabona ko rwose umuturage uvuga ururimi rw'ikinyarwanda akomeje kumwibandaho noneho cyane, kumenya yuko uvuka inafite cyangwa ushobora kubona akomoka mu bwoko bw'abatutsi nk'uko ikipe ngengabitekerezo muri kino gihugu ndetse n'amacakubiri ikomeje guhabwa intebe cyane. yego, bikomeje kugenda bikorwa kandi muri karitsiye zose, byaba ari Ndosho, byaba ari Bugamba, mu bice bya Burengo cyangwa Mugunga, hose urasanga icyitwa ubugizi bwa nabi bushobora gucya cyangwa kwiba utumvishe nk'abaturage barenga 10 bafashwe bagatwarwa gufungwa cyangwa bakanatwarwa kujya guhemukirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo bahate ibibazo bavuge ngo ibyo M23 itegura, kandi bamwe na bamwe batazi na M23 irategura iki cyangwa se igezeho irwana.
ukabona yuko n'ubundi cyitwa ubwicanyi bukomeje kwiyongera ariko cyane uruhare rukomeye mu rwego rw'ubutasi anire ndetse na demiyape by'umwihariko n'igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kugenda kigiramo uruhare rukomeye kandi bakabikora mu buryo navuga bw'amanyanga akomeye cyane kuko abaturage benshi bakomeje kugenda bajyanwa banashinzwe bino byaha rimwe na rimwe banajyanwa mu masaha y'amajoro cyangwa se bagahamazwa n'abantu biswe ngo ni abavandimwe babo bakabasanga ahantu bagahita babafata bakabatwara mu buryo navuga bwo kubashimuta ariko akenshi icyo baba bashinjwa ngo ni uko bakora n'umutwe w'umuvinturuwa. Yego Bwana Aimable reka tugushimire ku makuru meza utugejejeho muri iri joro. Murakoze cyane. Yes. Abacuti bakunzi badukurikiranye muri aka kanya turi kubagezaho situation uburyo yari ihagaze mu mirwano yahuje igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23 ndetse uyu munsi ndetse n'ikindi gihe tuzagenda tubagezaho uburyo ibintu bikomeje kugenda bigenda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugushimira cyane wowe wamaje ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Wide News 24 TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane niba nawe utari wayikanda nyamuneka kanda subscribe tujye tubasha kubona amakuru aba akomeye cyane, amakuru aba agezweho, amakuru ku gihe. Ni handi rero ushobora kuyasanga ni hano. Tureka tubashimire cyane mukomeze mugire ibihe byiza, mugire ijoro ryiza, mubane n'Imana.